dočeli u Hrvatsku proteklog tjedna. Poštovano gledateljstvo, dobro vam večer i dobrodošli u prvo ovo sezonsko izdanje emisije Presjek. Večeras se u emisiji bavimo politikom i samo politikom, ili preciznije predstojećim parlamentarnim izborima, ali s posebnim osvrtom na 8. izbornu jedinicu u koju spada cjelokupna Istra i najvećim dijelom Primorsko-goranska županija. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti mog večerašnjeg gosta ovdje u studiju Presjeka, a to je predsjednik savjeta IDS-a, gospodin Tulio Demetlika. Dobro večer i dobrodošli. Dobar večer vama u studiju, kao i svim cijenjenom gledateljstvu. Ja moram najprije naše cijenjeno gledateljstvo upoznati s činjenicom da je uz vas danas ovdje trebao sjediti još jedan gost, i to predstavnik SDP-a, ili da budem precizniji, koordinator SDP-a za 8. izbornu jedinicu, gospodin Željko Jovanović. Međutim, kao što vidite, njega nema. Nakon višekratnih bezuspješnih pokušaja da ga kontaktiram osobno, što porukama, što telefonskim pozivima, uspio sam to učiniti neizravno putem tajništva SDP-a Primorsko-goranske županije, i gospodin Jovanović mi isto tako neizravno poručio da nije zainteresiran doći u ovu emisiju ni on, niti itko drugi s SDP-ove liste za 8. izbornu jedinicu, jer naime on smatra, ispričavam se, da SDP nema raditi što u emisiji u kojoj sjede IDS i SDP. Nisam siguran, gospodine Demetlika, da sam shvatio poruku gospodina Jovanovića, ali moram vas pitati, jeste li shvatili i kako je poanta te njegove poruke? Zašto IDS i SDP ne bi sjedili u istom studiju, odnosno u istoj emisiji? Stvarno, evo, i mene je ova vaša vijest iznenadila. Ne vidim razloga zbog čega ne bi sjedili zajedno u vašem studiju. Možda evo, ovo vaša prva emisija, ovo sezonska, pa možda su još kolege iz SDP-a nespremni da uđu evo ovako pa da odgovaraju na vaša pitanja vezano za predstojeće izbore koje nam slijede za 2 mjeseca. Dobro, ali istini za volju, ja moram biti iskren i reći da je gospodin Jovanović konzistentan u svojoj odluci, jer je kao ministar u Milanovićevoj vladi 3 ili 4 puta odbio doći u ovu emisiju. Od toga me 90% slučajeva izignorirao, kao i ovaj puta, jednom je se zahvalio i odbio. Dakle, ne znam ima li gospodin Jovanović problema s ovom televizijom, sa mnom ili sa sobom ili s nečim četvrtim, ali njega nema pa nema. Zvaćemo ga naravno uporno i dalje. Gospodine Demetlika, zbog čega sam u stvari zvao i IDS i SDP? U stvari čini mi se logično kada govorimo o parlamentarnim izborima. IDS je odlučio okrenuti novu stranicu, barem kada govorimo o izborima, odmaknuti se od koalicije predvođene SDP-om i krenuti još jednom, mamo da tako uvjetno reći, nekim svojim putem. Zanima me najprije zašto IDS nije s SDP-om? Upravo odlukom savjeta koji je, evo, sjednica savjeta kojom sam ja predsjedavao, na toj sjednici savjeta odlučeno je da IDS ulazi samostalno u predstojeću predizbornu kampanju i u izbore za parlament koji će se održati, vjerujemo, za 2 mjeseca, sa mogućnošću da se priključi i Primorsko-goranski savez, znači PGS. I upravo PGS je i na svojoj tijelima donio takvu odluku i mi smo u utorak potpisali koaliciju sa kojom zajedno ulazimo na predstojeće izbore. Da li smo se odmaknuli od SDP-a? Jednostavno, u svim našim pregovorima, budući da sam ja evo član pregovaračkog tima uz glavnog tajnika i člana predsjedništva Valtera Drandića i Giovannija Sponze, nakon sabora koji je IDS održao u veljači ove godine i nakon dobivenih i mišljenja svih naših podružnica i zajednica podružnica, znači mi smo u tu kampanju jednostavno u pripreme ušli iz baze. Razgovarajući sa našim članstvom i procjenjujući ono što je IDS u ovoj koaliciji, Kukuriku koaliciji, učinio i participirao u vladi i od odnosa koji su proizašli ne realizirajući određene naše dijelove programa 21 koje smo predlagali, a to prije svega se tiče same decentralizacije, znači točke 21. u programu 21,
i inzistirajući na realizaciji određenih projekata koji su bili dogovoreni upravo kroz taj program, nezadovoljstvom u pregovaračkim postupcima da sa SDP-om nismo uspjeli dogovoriti programe za budući mandat od 4 godine, jer moram napomenuti da u Kukuriku koaliciju smo prije svega ušli srcem i sa jednom vjerom da izvršimo i da donesemo da damo jedan doprinos promjenama koje su bile potrebe nakon 8 godina vladavine HDZ-a. Ušli smo srcem i jednostavno nismo uspjeli realizirati ono što smo očekivali od ove vlade u te 4 godine i stoga mislimo da bez garancije, to jest određenog jamstva da za naredne godine se ispoštuju dogovori, nismo mogli prihvatiti poziv SDP-a da uđemo u koaliciju. Milanović nije bio spreman poput Sanadera izdati jamstveni list. Šalim se. Recite mi, gospodine Demetlika, spomenuli ste Plan 21. Ili Plan 21 u stvari nakon 4 godine vladavine vlade Zorana Milanovića, a i vi u njoj participirate kao stranka, ili Plan 21 u potpunosti propao? Ili to mrtvo slovo na papiru ostalo? Nije propao. Mi možemo reći da upravo resore koje je vodio IDS, krenut ćemo od Ministarstva turizma, kao i od cesta, znači državnih cesta gdje smo imali predsjednika uprave do nedavno, znači 2 člana IDS-a. Mislim da smo opravdali dato nam povjerenje i da smo upravo u tim resorima postigli dobre rezultate. Ostatak plana? Ostatak plana, ono što je nas najviše tištilo je sigurno realizacija određenih investicija u samoj Istarskoj županiji. Naime, ne nastavljajući izgradnju Ipsilona kao jedne od osnovne cestovne infrastrukture, poznavajući da je Istra turistička regija koja ostvaruje preko 1/3, znači 35-36% turizma, vodeći računa prije svega o samoj sigurnosti u prometu i budući da su riješeni svi imovinski pravni odnosi vezano za zemljište kao i pregled dokumentacija, očekivali smo da kreće se ta realizacija jer je to značajno zbog prometa, sigurnosti, ali i pokretanju određenih investicija gdje se naša građevinska operativa sigurno za narednih 4-5 godina pronađe svoj posao. Koji su to postupci ili koji su to planovi i projekti koje SDP nije prihvatio sada u ovom pregovaračkom procesu za eventualno iduće 4-godišnje razdoblje? Na što to nisu pristali, a vi ste uvjetovali? Mi jednostavno nismo došli ni u mogućnost da pričamo o tim projektima i programima. Zbog čega? Naime, jer u tim razgovorima, konkretno ja nisam sudjelovao, ali je sudjelovao i predsjednik Boris Miletić kao i tajnik Giovanni Sponza, nije se raspravljalo o projektima, nego o eventualnoj koaliciji i da vidimo na koji način i koja mjesta zauzeti na određenoj listi, što nama u ovom trenutku jednostavno nije bilo bitno. Ono što mi inzistiramo i dalje je, ponovit ću, decentralizacija. Naime, svi projekti koji su ugrađeni u strategije razvoja županije, naših gradova i općina, svi prostorni planovi koji su odobreni od nadležnih ministarstava predviđaju određeni razvoj gospodarstva i garantiraju i osiguravaju našim građanima u Istri prosperitet, razvoj i ne stavljanju u funkciju upravo imovine koju kontrolira državna uprava, ne omogućavajući nam da mi upravljamo, čak ne tražimo ni vlasništvo na tim nekretninama, na primjer govorimo o Muzilu, o Katarini, o znači projektima koji se vuku već duži niz godina i jednostavno sporost rješavanja državne uprave u tim konkretnim projektima jednostavno IDS ne može više čekati. Idemo ostati samo tu pa ćemo se vratiti na čistu politiku. Naravno, raspolaganje nekadašnjom vojnom, recimo, imovinom, brojnim odmaralištima, nije problem samo Istre, to je problem čitavog Jadrana, jadranskih otoka. Kako objasniti situaciju, a pretpostavljam da je nadležan za to DUDI kao državni ured koji raspolaže državnom imovinom. Zbog čega se takvi objekti, eto već 10, da ne kažem 25 godina vuku bez kraja i početka i nitko ne zna zbog čega Pula, Crikvenica, Zadar, Lošinj ili Split ne mogu upravljati kao lokalna samouprava tim objektima i naravno turistički ih valorizirati? I to je pitanje koje si mi često postavljamo, ali ja ću reći 3 primjera koja smo uspjeli u prošlom vremenu decentralizirati. Na primjer, kad su vatrogasci prebačeni
na upravljanje, znači iz Ministarstva unutarnjih poslova 2000. godine. A vatrogastvo je lokalnoj jedna od upravi. rijetkih djelatnosti koje je prebačeno Upravo uz tako. predškolski odgoj, ne znam što. Uzmimo osnovne i srednje škole kad su prebačene na gradove i na županiju. Sve te ustanove su doživjeli jednu transformaciju, uređene, investiralo se i dokazali smo da s time znamo upravljati. Dobro, ali Znači, država investira u gradnju novih škola, vrtića. Ali Malo mi- koja lokalna samouprava naime sama to može ostvariti. slažemo Možda u se, Istri da. ali to su decentralizirana sredstva. Ali onda mi smo ti koji smo pokrenuli projekte obnove, izgradnje, provedili javne nabave i izvršili radove. Sredstva su došla iz... Recimo da su nam vratili malo od onoga što smo dali u proračun Republike Hrvatske. I upravo to je cilj. Da nam prepuste na upravljanje i da dokažemo, jer IDS u Istri upravlja već 25 godina i mislim da imamo i znanja i kompetencija da upravo mi možemo puno kvalitetnije i bolje nego jedan činovnik u uredu u Zagrebu koji ne zna gdje je poslovni prostor. Ja ću uzeti primjer u Labinu ili u Puli. Uzeli su nam stanove, poslovne prostore, uknjižuju se na zemljišta šumska. Idem graditi parkiralište u Rapcu, dobijem tužbu državnog odvjetništva da smo gradili na šumskom području, a kad smo počeli graditi je bilo vlasništvo grada. Dobro, ali I to su ti problemi Demetlika, DUDI-a. dakle, Milanović i SDP nisu spremni očito za taj korak, ako pričamo o decentralizaciji. Postoji li obrazloženje? Zbog Milanović čega? možda je na jednom skupu na svečanoj sjednici u Poreču rekao da postoji mogućnost različitih zakona za pojedine regije. Znači, to smo i mi isto na tome inzistirali. Imate primjere u Italiji gdje svaka regija ima svoje specifičnosti i prema tim specifičnostima se donose zakoni. Možda oni jednostavno ne vide Istru ili neku drugu regiju, da ne bi nekoga uvrijedio, koji nisu na istom stupnju razvijenosti, ne samo u gospodarstvu ili slično, nego i u organiziranosti jedne lokalne uprave. Primjer, kad smo mi preuzeli kao županija, jer je zakon omogućio izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, naša županija je to prenijela na one gradove koji je ocijenio da mogu to raditi. I sada, evo, vidimo ministarstvo, to je ministrica rekla kako smo najuspješniji. Idemo ovu temu decentralizacije Hrvatske zaključiti činjenicom da je Hrvatska danas, čini mi se uz Grčku pa i Sloveniju, najcentraliziranija država u Europskoj uniji, a rekao bih u Europi. Mislim da nemaju dovoljno povjerenja u nas na lokalnom nivou. Ili nemaju novaca? Rekao sam, ne pitamo ni novce. Ako nam daju na Nije dovoljno upravljanje, spustiti samo nadležnosti, treba je nešto novaca. neka nam prepuste resurse koje smo sad spomenuli, da A mi vi ćete upravljamo znati zaraditi. i onda ćemo napuniti proračun Republike Hrvatske još više. Zaključujemo tu temu. I onda ste se vi tako, gospodine Demetlika, razočarani SDP-om, okrenuli PGS-u. Najprije odlukom da idete samostalno, a potom neki dan i prekjučer, kad ste potpisali koaliciju Utorak. s PGS-om. Mnogi će reći, a pogotovo danas, ovako slavljeničkom raspoloženju i s jedne i s druge strane, da je u stvari riječ o jednoj posve prirodnoj, programskoj, regionalističkoj koncepciji i da je u stvari prirodno da vaše dvije stranke surađuju. IDS promovira već duže vrijeme, neki su nas čak i ružno gledali, da se tako izrazim. Bili ste vi autonomaši pa i fašisti. Autonomaši, međutim, regionalizacija je sigurno jedan put da decentraliziramo ovu državu, da ne budemo uz Grčku i te centralizirane države, jer upravo regionalizacijom stvaraju se mogućnosti brže gospodarskog razvoja. Vidimo da i čak SDP i HDZ su na neki način protiv jedne ovakve ideje. Oni bi i dalje zadržali županije i određeni zakoni koji se donose i sad nedavno zakon koji je donesen smanjuju određene prihode županijama, upravo prihodi od poreza na dohodak i usmjerio prema općinama i gradova, što je dobro, ali nisu došli novci znači iz sredstva iz države, nego uzima se opet županijama. Čini mi se da ovakvom politikom se želi još više oslabiti županije, umjesto da čak županije prerastu u regije i da se veće ovlasti, pogotovo recimo oko financiranja iz europskih fondova. Imamo primjere u Europi, primjer Poljske koje često spominjemo. To je najljepši primjer. To je najljepši primjer da upravo kad se ta mogućnost dala regijama da upravljaju sa projektima i sredstvima, da su puno brže
se razvijali i realizirali te projekte nego što je to Ovdje stvari država. država preko resornih ministarstava spušta fondovska sredstva, a Istra i Primorsko-goranska županija u stvari tu najviše gube kao dvije županije po toj indeksaciji čuvenoj nerazvijeni. Dobro, a dajte vi meni odgovorite na pitanje. I onda se IDS okrenuo PGS-u. Zašto se okrenuo broj 1, a rekli smo zvuči dosta prirodno. Međutim, zašto se onda svojevremeno zašto je svojevremeno IDS okrenuo leđa PGS-u i krenuo surađivati sa nacionalnim strankama? Mislim, sa PGS-om od uvijek imamo dobre odnose. Znači i IDS i PGS su evo proslavili 25. godišnjicu postojanja. Od samog početka mi smo recimo na istom putu upravo promovirajući regionalizaciju. U određenom trenutku kad je ta regionalizacija, sjetimo se Dalmatinske akcije, Međimurskog saveza gdje je postojala određena inicijativa oko stvaranja upravo te neke regionalnih opcija. Te stranke su srećemo se zajedničke Goranske deklaracije potpisane u Brodu na Kupi. Upravo tako. Jednostavno u ono vrijeme recimo da je IDS procijenio da se uz nekog velikog ili većeg partnera može brže i lakše realizirati jer nije bila zrela situacija. Sada vjerujemo da evo i PGS i mi i očekujemo, jer ne radimo to samo za Istru ili za Primorsko-goransku županiju, nego želimo upravo te ideje promovirati i na ostale regije i da će možda nakon, evo, nećemo čekati valjda opet 20 godina da se prihvati ovakav jedan projekt regionalizacije da ostale regije daju svoj doprinos, a mi ćemo se potruditi u Saboru da se za to izborimo. Politički, što dobivate sa suradnjom s PGS-om s obzirom da na budućoj listi IDS ima prva 3 mjesta, prepostavljamo ulazna mjesta za Hrvatski sabor, ono 4. je PGS-ovo, ne bi se nitko čudio da bude neulazno mjesto. Dakle, što IDS-u suradnja s PGS-om politički donosi? Pustimo sad regionalizacija, decentralizacija, nemojte se ljuti na terminu nekakve političke floskule. Što politički ta koalicija nosi? Kakav sinergijski učinak IDS očekuje od toga? To pokazuje da IDS upravo u ovim pripremnim radnjama nije kalkulirao, nije vodio neku računicu o izborima, jer obično izbori su matematika, nego vodio se idejama koje je IDS zapisao u svojim i rovinskim deklaracijama, u svojim osnovnim programima i sa tim programima IDS želi ići dalje. Kako do 4. mandata? To vjerujem da će građani prepoznati upravo ono što je IDS i PGS učinio u prošlim mandatima, jer ono što sam rekao, pogotovo mi u Istri, u svim gradovima, u većini gradova i općina i u županiji, IDS je dokazao da zna na koji način upravljati i vjerujem da će to građani nagraditi na sljedećim izborima. Kad kažem kako do 4. mandata, možda se jedan od odgovora krije i u sljedećem prilogu, što ćemo ga vidjeti. Naime, uveli smo jedno novo pravilo u presjeku. Neki kažu po uzoru na Nedjeljom 2, ja kažem po uzoru na Bojanca. Imat ćemo u svakoj emisiji jedan prilog u kojem će ljudi od struke političke, novinarske, ovakve ili onakve progovoriti o temi kojom se bavimo. Dakle, kolega Boran Šmer napravio jedan zanimljiv 7-minutni prilog, pa da vidimo što neki od političkih aktera, ali i novinari misle o temi o kojoj večeras razgovaramo. Hrvatsku uskoro očekuju jedni od najneizvjesnijih izbora od njezine samostalnosti. Naročito žestoka borba očekuje se u 8. izbornoj jedinici koja pokriva područje Istarske i dio Primorsko-goranske županije. Ja mislim da će ovoga puta stvarno 8. jedinica biti najzanimljivija, a možda čak i najvažnija za Hrvatsku i za ove parlamentarne izbore, zato što inače statistika pokazuje da onako kako SDP-ova lista prođe u ovoj jedinici, da tako prođe i na nacionalnoj razini. SDP-ova lista slabija je no ikad. Čini se da su vremena SDP-ove slave, kada je u 8. izbornoj jedinici s partnerima osvajao 11 mandata, davno prošla. Ja mislim da će se u 8. rješavati sudbina Zorana Milanovića. Ja sam uvjeren da će SDP i ovaj puta u 8. izbornoj jedinici ostvariti dobar rezultat i da će se svojim partnerima biti najbolje pozicionirana politička grupacija u 8. izbornoj jedinici i da će dati značajan doprinos u pobjedi SDP-a u Hrvatskoj. Sigurno je da bez IDS-a u ovom trenutku mi računamo na 7 do 8 mandata.
IDS se, nezadovoljan tretmanom od strane SDP-a, odlučio na koaliranje s PGS-om. SDP i za ove izbore, iako je jako kumio i molio IDS da im pristupi, u stvari im je ponudio mjesta na listi koja mislim da se njima nisu svidjela jer su oni tražili 3 sigurno ulazna mjesta, a čini mi se da im je ponuđeno drugo, 6. i 10. 10. izborno mjesto je rubno, tako da je IDS procijenio da će 3 lakše dobiti sam. Zadovoljni smo sa potpisanom koalicijom sa Istarskim demokratskim saborom. To je, evo, nakon dugo godina prava, čista, programski srodna koalicija dviju regionalnih stranaka koje su jedine opstale na političkoj sceni kao regionalne u proteklih 25 godina. IDS sigurno ima jako čvrstu isto biračku bazu. PGS također, iako je bio znatno u padu zadnjih godina na lokalnim izborima, ali recimo da se i njima može preliti, pogotovo u Rijeci kad govorimo, dio tih SDP-ovih glasova razočaranih birača. Socijaldemokrate bi mogli ugroziti bivši predsjednik Ivo Josipović te protjerani Slavko Linić, okupljeni u Naprijed Hrvatska. Neću imati svoju listu, nego sam odlučio se kao nezavisni zastupnik i nezavisni kandidat priključiti na zajedničkoj listi Josipović-Čačić. A da li će ja ili Josipović biti nositelj, to ćemo još dogovoriti. Biće zanimljivo naravno vidjeti u tom kontekstu još i više kako će proći lista Ive Josipovića i Slavka Linića. Očekuje se da će oni zajedno biti na listi stranke Naprijed Hrvatska. Milanovićeva politika u 8. izbornoj jedinici je ono što sigurno ne može biti prihvaćeno od birača sklonih SDP-u. Jer ti birači su skloni riječkom SDP-u, županijskom, istarskim SDP-ovcima i šokirani su što radi Milanović. Vojko Obersnel i Zlatko Komadina ne žele na listu, što bi moglo dodatno otežati Milanovićev ostanak na vlasti. Uvijek sam vrlo jasno iznosio stav da smatram da je funkcija gradonačelnika i saborskog zastupnika nespojiva i nisam nikada htio sudjelovati u nečemu što bi se možda uvjetno moglo nazvati prevara birača, odnosno nisam želio sudjelovati kao mamac za birače, svjestan toga da u Sabor neću ići jer je to jednostavno moj princip i dosljedan stav. Zlatko Komadina znamo da neće biti na listi prema onome što je do sada izjavljivao, u stvari zbog toga što mu nije bilo ponuđeno mjesto koordinatora i čovjeka koji bi vodio u stvari cijelu kampanju i izbore na ovom području. Na svim prošlim izborima Komadina je znači bio taj koji je vodio stranku u 8. jedinici, imao je dobre rezultate. Sada je izabran Željko Jovanović da to čini, tako da se za sada smatra da Komadine neće biti. Sumnjam da će Jovanović kao osoba koja je izdala riječki SDP biti nositelj. Pretpostavljam da će kombinirati sa Lalovcem, prema tome osobama koje su daleko, daleko prihvatljivije za birače nego što je to Jovanović, koji je očito okrenuo leđa ovom gradu i lijevom biračkom tijelu ovog grada. HDZ u stvari ima relativno komotnu situaciju. Iz prikrajka promatra raskol na lijevoj sceni, nadajući se da će i na parlamentarnim izborima uspješno jahati na valu izborne pobjede Kolinde Grabar-Kitarović. Očekujem pobjedu domoljubne koalicije predvođene HDZ-om i naravno da očekujem i dobar rezultat ovdje u 8. izbornoj jedinici. Mislim da HDZ ima na ovim izborima 8. jedinici lak posao da pričeka da vidi šta će se desiti na ljevici. Znači glavna zbivanja će se definitivno događati na ljevici. Tu ne bih htjela preružne izraze koristiti, ali tu će se dogoditi makljaža. A HDZ-ovci imaju ugodan posao da sa strane promatraju rasplete situacije. Sjetimo se plana 21 i svih velikih infrastrukturnih projekata od kojih su nažalost odustali. Mi imamo situaciju da je na ljevici jednostavno takvo stanje da oni nemaju što ponuditi jer jednostavno nisu položili ispit u ove 4 godine, a s druge strane ljudi koji se nude ovdje građanima su sve ljudi koji su bili i obnašali visoke funkcije bilo u Saboru, bilo u Vladi, a ništa nisu učinili. Iz tih razloga sam veliki optimist. HDZ je na prošlim izborima skupio svega 12%, što je bio tragično loš rezultat i osvojili su samo 2 mandata, što je nikad manje, ali to je bio trenutak nakon hapšenja Ive Sanadera. Realno je očekivati blagi oporavak.
Hrvatski birači su u stvari dosta tradicionalni, dosta su konzervativni u načinu koji pristupaju glasanju. Zapravo je ta bipolarizacija dosta čvrsta, a mijenjaju se odnosi samo u onom trenutku kad dođe do nekog značajnog ekscesa. S jedne strane do sada neviđena gužva na ljevici, raskol u SDP-u, odmak IDS-a od današnje Kukuriku koalicije i stvaranje regionalističkog bloka. S druge pak nada HDZ-a u značajniji rezultatski iskorak. Politička je to klima što vlada u 8. izbornoj jedinici neposredno prije parlamentarnih izbora. Nesumnjivo uzbudljivijih no ikada. Eto, gospodine Demetlika, čuli smo svašta doslovno ovih 7 minuta, raznih teza, raznih kombinacija, raznih prognoza. Ja ću najprije pozvati naše gledateljstvo da nam se sada pridruži u ovoj emisiji. Ukoliko ima želje ili volje što god pitati i komentirati, bit će ispisan broj na vašim malim ekranima, ako ga nisam zaboravio, od lipnja 060328823. Tako je. Tu je. Najprije mi odgovorite na ovo pitanje, a ima puno sad pitanja. Bi li SDP lakše ili uspješnije pregovarao s SDP-om da je koordinator SDP-a u 8. izbornoj jedinici ostao Zlatko Komadina? Zlatko Komadina je vrlo uspješno u stvari surađivao s vama Istranima. Mi upravo tako, ne samo i kao župan Zlatko Komadina, mogu reći i gradonačelnik Obersnel, da sigurno kao susjedi poštujemo se i cijenimo i upravo smo surađivali na i zajedničkim projektima. Mislim da je opet u pitanju programski ciljevi. Ono što kažu i u ovom vašem prilogu, da se tu stvorio jedan blok. I mi kao IDS i PGS u tom našoj koaliciji koju smo potpisali i dok smo pregovarali, jasno jedna od točaka je bilo tako da se isključi ta mogućnost da ako ljevica, to je SDP, dođe u priliku sastavljanja vlade, da sigurno mi ćemo podržati ovu vladu. Ulazak eventualno u tu vladu normalno da će biti pod navodnim znakovima uvjetovan realizacijom upravo onih projekata koji su bitni za građane Istre i Primorsko-goranske županije. Koliko se na vašu odluku uopće, koji je razlog vašeg odstupanja od dosadašnje politike, mislim politike koaliranja s SDP-om? Činjenica da je Zoran Milanović, pa moramo to tako reći, uz operacionalizaciju posla Željka Jovanovića kao njegovog pobočnika za ovaj kraj, uspio doslovno rasturiti SDP i raskoliti ga i u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji, a rekao bih čak posebno u Istarskoj županiji. Ako govorimo o slučaju Slavko Linić, ne želim govoriti ko je u pravu, ko nije naravno, govorimo o golim činjenicama. U Istri s Majom Šarić, SDP 8. izbornoj jedinici je kihnuo, ko jabuka na pola su se raspolovili. Je li to utjecalo na vašu odluku? To su vam bili čvrsti koalicijski partneri. To su ipak njihovi unutarstranački, recimo, problemi. Ja bi to prepustio da oni rješavaju. Ja ću se složiti sa konstatacijom gospođe Tomić, koja je rekla da će biti najzanimljivije upravo u 8. izbornoj jedinici. Ne bi se složio da HDZ ima velike šanse, jer znamo da građani u ove dvije izborne jedinice HDZ-u rijetko će dati koji glas više. Mislite u dvije županije ili u dvije izborne jedinice? U dvije županije, aha. Hvala na ispravci. Znači dvije županije i bit će tu sigurno borba upravo na tom lijevom bloku koji je, evo, zahvaljujući možda i politici samog premijera Milanovića, to je predsjednika SDP-a, da je došlo do tih raskola. Ali treba vidjeti kako će to građani ocijeniti. Unatoč svemu, Vojko Obersnel kaže ovdje u prilogu, SDP računa na 7-8 glasova u današnjoj situaciji, a što bi u stvari preslikano na prošli izboru opet bilo 11 s IDS-om. Meni to malo nestvarno zvuči, 7-8, a zadnja anketa, koliko su vjerodostojne ne znamo, pokazuju 6 SDP-ova koalicija, 3 IDS PGS, 3 HDZ i 1 Linić Josipović. Govorimo o mandatima. Dobro, to je teško, jako teško procijeniti. Dobro, je li realno očekivati 7-8 mandata SDP-a u ovoj situaciji? Je li to realno? Po meni nije realno. Sigurno da u ovom trenutku, budući da je tu i bivši predsjednik Josipović, koji sigurno ima i ugleda, pogotovo u ovoj 8. izbornoj jedinici,
koji će sigurno uzeti koji glas. Nemojmo zaboraviti da tu postoje još neke koalicije koje se najavljuju. Svaki put bude preko 20 do 25 listi koje se javljaju na izbore, tako da je teško procijeniti koji je broj. Činjenica je da IDS je najstabilnija stranka u Republici Hrvatskoj, da mi kad uzmemo ankete koje smo radili i od 2007. nadalje, da mi imamo čvrsto biračko tijelo i upravo ovo naše biračko tijelo, ako nam da povjerenje kao i što je do sada, naši mandati, bez obzira da li smo u jednoj opciji ili u drugoj, vjerujemo da Vi ste na trojici i to je to. Sada smo sa PGS-om i vjerujemo da i PGS ima svoje biračko tijelo i upravo zahvaljujući ljudima koji su isto odgovorno, kao što je, evo vidjeli smo kolega Vasilića, gradonačelnika Krka, koji je dugi niz doživotni počasni gradonačelnik. Čim mu građani daju takvo povjerenje, sigurno ima i ugleda, znanja i sigurno može doprinijeti, ja ću reći, minimalno 4. Ali u stvari... Jer ova ljevica neće se okrenuti prema desnici. Relativno, upravo to, relativno je realno očekivati da će dio izgubljenih glasova SDP-a apsolutno otići PGS-u kao jednoj, također na koncu mislim da mi piše i u njihovom statutu antifašistička, ljevičarska stranka. Logično očekiva da pokupe dio SDP-ovog šlaga gore na vrhu negdje. Sigurno, to i očekujemo. Ali spomenuli smo i čuli smo gospodina Linića. To je sad jedna potpuno nova politička situacija u ovoj zemlji. Bivši predsjednik Republike, bivši novoticani ministar, obojica SDP-ovci, obojica se odmaknuli Zorana Milanovića, idu na jednoj listi, čini se. S jedne strane šuška se po 8. izbornoj jedinici da će i tu biti dosta, kako bi rekla Tihana, makljaže, s obzirom da treba se izboriti za prvo mjesto na listi. Hoće li to biti Josipović ili Slavko Linić, pa očekuju se sukobi. Ali Slavko Linić u ovom gradu sigurno još uvijek uživa određenu podršku građana, ne znam kojih. Josipović s druge strane uživa prilično veliku podršku u Istri. Istina, ali možda je tu gospodin Josipović napravio jednu grešku, barem za 8. izbornu jedinicu. Naime, u koaliciji su i reformisti sa gospodinom Čačićem. Praksa dosadašnja, uvijek ako se vratimo u prošlost, kad su se dešavale ovakve velike turbulencije u velikim strankama, ne znam, prisjetimo se HDZ-a kad se formirao DC, pa su isto tako ugledne osobe izašle van, da nikad te osobe nisu dale određenog rezultata u novim tim izbornim koalicijama ili novim strankama. Tako da sigurno Josipović ima svoje mjesto, međutim upravo sa koaliranjem Čačićem, Linićem, pitanje je koliko će to građani ocijeniti pozitivno. Zaboravio sam pitati još onda u početku, pa ćemo se vratiti. Savjet IDS-a odluku da samostalno izlazi na izbore, a kasnije da ide s PGS-om, praktički je donio aklamacijom. Bez jednog glasa protiv, govore IDS-ovci da se ne sjećaju da ikada u takvom raspoloženju, u takvoj atmosferi da ste bili svi zajedno. Zar nas se taj Milanović toliko zamjerio? Ne. Uopće, ili ste se odjednom tako zaljubili u taj PGS? Vjerujte da mi uopće nismo ni na savjetu ni jednom riječju spomenuli nijedno ime. Spominjali smo SDP, spominjali smo i neke druge političke opcije, upravo bivšeg predsjednika Josipovića, gdje su bile te mogućnosti otvorene. Ja se ispričavam, imamo telefon pa da gledate, ne čeka skupa s ovom ovo linije, znate 060. Dobro večer, ako se čujemo. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Ja bih postavio vašem gostu jedno pitanje. Zato ste tu, izvolite. Šta ovaj Milanović je pomanitao, šta delao sa ovim narodom ovdje u Hrvatskoj i u Srbiji to? Aha, mislite na ovu izbjegličku krizu? Da. Dobro. Ja bih želio da komentira vaš gost. Evo, hoće. Mislite se time baviti na kraju emisije, ali moramo, naravno. Posljednjih dana kaos vlada i u Hrvatskoj, ali vlada pogotovo... Hvala vam lijepa, režija. A posebno čini mi se vlada kaos na relaciji Hrvatska-Srbija, Hrvatska-Mađarska.
tko tu što Milanović daje kao nikad, čini mi se, radikalne izjave. Mnogi ga ne podržavaju, osobno ga podržavam, moram to reći. Mislim na ovu situaciju izbjegličku. Ma recimo da čak i Europa je podržala poteze koja vlada Republike Hrvatske čini i sigurno je da je Hrvatska na neki način žrtva, jer Mađari postavljanjem zidova, bodljikave žice, zatvaranjem granica i od strane Srbije usmjeravanje svih tih izbjeglica na jedan granični prelaz jednostavno Hrvatskoj čini probleme u nemogućnosti prihvaćanja tako velikog broja. I upravo odluke koje je donijela vlada mislim da čini najbolje što se može u ovom trenutku učiniti, ali tu je zakazala po meni Europa. Naime, problem je trebalo rješavati prije, puno prije, znači u Turskoj, u Grčkoj i ne dozvoliti da upravo Hrvatska bude jedina država preko koje sve te izbjeglice idu prema svojim destinacijama u Europskoj uniji. Ali znate što sam htio pitati? Otkud ovakva politička histerija u Hrvatskoj? Sve oporbene stranke, ne moramo govoriti o HDZ-u koji vrlo svjesno i namjerno širi histeriju u ovoj državi i paniku među građanima, ali nema razlike. Laburisti, bivši laburisti, HDSSB, HSP, svi sinkronizirano blate odluke vlade, ja ne znam, kao da očekuju izbori su u Srbiji, pa što najbolje i srbijanski premijer priprema izbore i to izvanredne. Nažalost i ova izbjeglička kriza koristi se u te predizborne svrhe. Mislim da je to žalosno. Često ima političara u Hrvatskoj koji zovu, pozivaju na određeno jedinstvo, na neke odluke koje bi trebali sigurno i sa uredom predsjednice, zajedno sa vladom. Tako je, sa usana ne izlazi riječ zajedništvo. Tako da to je problem i sigurno, možda ne vidimo ga sada, ali sigurno dugoročno može prouzročiti, pogotovo i za nas, vezano i za turizam. Čuli smo i danas ministra Lorencina. Posljedice mogu biti sigurno teške. S druge strane, Srbija, pogotovo srbijanski mediji, viču o ustašama, o ratu, o idiotu Milanoviću. Opet se ideologija. Mislim, apsolutno vlada jedna klima s početka 90. godina. Ali imamo novog gledatelja ili gledateljicu u eteru, pa molim da ih primimo. Dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Zovem iz Labina, zovem se Anđelko i za našeg predsjednika općine imam 2 pitanja. Izvolite. Ali nemojte da budu lokalna. Nećemo pričati o Labinu i o komunalnoj problematici. Ne, eto baš nešto sa strane. Recite. Zanima me da li mu je poznat zakon o sukcesiji koji je potpisan 1996. godine sa članicama bivše Jugoslavije i ratificiran je tamo negdje 2004. čini mi se u Saboru. Zašto to pitate, gospodine? Od zakona nešto o aneksu G ugovora. Gospodine, ispričavam se. Zbog čega to pitate, postavite pitanje. Tema ove emisije su parlamentarni izbori i 8. izborna jedinica. Pa onda se izvinjavam zato jer tek sam uključio... Dobro. Ništa, nastavite nas gledati, a to pitanje o sukcesiji postavit ćete nekom drugom prilikom jer držimo se mi naše teme. Jesmo li zaključili izbjegličku krizu ili imate još što dodati? Ne, mislim da... Nadamo se da će što prije proći. Mislim da nisu ove odluke koje donose na nivou Europske unije neprihvaćanjem onih kvota koje su svaka država trebala prihvatiti i prozivanje sad Hrvatske koja je imala svoju kvotu od 1200 izbjeglica, a sada vidimo da je taj brojka prelazi već preko, je da su oni u prolazu, ali vidjeli smo i mediji što prenose da ipak su organizirani i da te izbjeglice imaju jedan human, mislim, naše vlasti, svi oni, treba tu pozdraviti sve one naše humanitarce koji su se javili i koji Hrvatska se pokazala humanom zemljom i bez obzira šta su političari rekli, vidjeli smo da ljudi koji su se u to uključili upravo pokazuju tu veliku, ćemo reći,
kvalitetu humanitasta. Dobro mi je došlo ovo pitanje o, ajmo to tako uvjetno reći, izbjegličkoj krizi, zato što se u nju aktivno uključuje jedan saborski zastupnik, a ime mu je Damir Kajin. On je jedan od onih koji je pozivao vojsku na granice, vrlo radikalan je bio, rekao bih. Taj isti Damir Kajin potpisao je prekjučer koalicijski sporazum s Milanom Bandićem i još nekim strankama. Pa me u stvari zanima vaše mišljenje. Damir Kajin je vaš dojučerašnji kolega koji vam je relativno naglo i ja ne znam, ajmo to tako reći, na ružan način okrenuo leđa i potpuno se okrenuo Zoranu Milanoviću. Sad odjednom nema ni Zorana Milanovića ni SDP-a. Sad je tu Milan Bandić. Mislite li vi da Damir Kajin glavinja politički, a znam da ćete reći da mislite, Bože, vas pitam. Mi u IDS-u jednostavno ne želimo komentirati Damira Kajina. Mislimo da Damir Kajin ono što čini i kako govori o nama i o drugima, da najviše govori o samom sebi. I stoga mislim da sve ove poteze koje Damir čini, mislim da će to isto tako građani prepoznati, tako da ću se ja suzdržati od bilo kojeg komentara, budući da smo evo bili i do jučer u istoj stranci, da smo tamo 90-ih zajedno radili na nekim idejama, ali evo, što se desilo Kajinu. Mislite li da će sad Kajin s ovim mandatom uzeti jednu pauzu? Ili da preformuliram pitanje, hoće li on i Bandić preći prag? Za Bandića ne znam, ali za Kajina vjerujem da neće. Hoće li imati ulogu i na toj listi, i na Josipović, Linićevoj, Čačićevoj listi, pa i na svim ostalima preferencijalni glasovi? U svakom slučaju, možda građani još nisu detaljno upoznati što znači taj preferencijalni glas, jer to je bilo prvo iskustvo evo na europarlamentarnim izborima. Vjerujem da određeni političari sigurno javljaju se kao nezavisni i računaju na taj glas. Očekujete li možda na vašoj listi, ukoliko ne uspijete ostvariti 4 mandata standardnom Dontovom metodom, da bi preferencijalni mogao odigrati ulogu? Da budemo iskreni, evo ni o ovoj temi nismo pričali. Mi kao demokratska stranka normalno da poštujemo želju naših glasača, iako i onaj 14. dobije preferencijalni glas, mi ćemo to poštovati, to je zakon rekao. S kojim temeljnim idejama, ili da budem precizniji, izbornim obećanjima IDS i PGS ulaze u ove izbore? A koja obećanja s druge strane svojim biračima niste uspjeli posljednje 4 godine ostvariti? Evo, u ovoj koaliciji ono temeljno čime ćemo se sigurno prezentirati našim biračima je daljnja decentralizacija. Imamo naš varijantu i prijedlog na koji način organizirati i regionalizirati Hrvatsku. Inzistirat ćemo dalje na onim projektima koji su bitni za naše dvije županije. Tu prije svega mislimo na dovršetak, to je ono što smo započeli sa programom 21, završetak opće bolnice u Puli kao i obnova i izgradnja bolnice, to je kliničkog centra u Rijeci. Inzistirat ćemo na realizaciji projekata onih u infrastrukturi, prije svega računamo na nastavak izgradnje Ipsilona, na izgradnje nizinske pruge koja je bitna za ne samo Rijeku, da se napokon, jer to smo i kroz program 21 inzistirali, međutim u ministarstvu jednostavno nije bilo dovoljno prostora i prema čak europskim fondovima realizacije i stavljanje u funkciju Istarske željeznice i povezivanje sa tunelom, znači na ovu hrvatsku stranu preko Učke, jer mi smo povezani jedino sa Slovenijom, ali ta pruga je praktički van funkcije. Ono što nas veže i želimo isto tako, što nismo uspjeli zajedno sa SDP-om realizirati, je stavljanje u funkciju Luke Bršica. Znači, Luka Rijeka vidimo da se širi, da se gradi, ali upravo kroz Luku Bršicu i razvojem zračne luke Pula kao i zračne luke Krk vidimo potencijale za razvoj. I ono što smo rekli, resursi, stavljanje u funkciju sve one vojnih objekata koji su toliko godina prazni da ipak dođemo do realizacije i ostvarujemo normalno veće prihoda, a da ne govorimo o radnim mjestima. Ja znam da je vama isti najljepše kad imate što manje kontakta s ostatkom Hrvatske, čuvate svoju mentalnu higijenu, pa vam nije drago kad se pojavljujemo kod vas, a vama ne pada na pamet ići kod nas. Ali što je s drugom cijevi tunela Učka?
To je onaj projekat, znači od Rogovića do Matulja, nastavak izgradnje Ipsilona i izgradnja druge cijevi. Čuli smo i ministra Dončića da sad pitanje opravdanosti ove druge cijevi. Međutim, kad mjerimo mi promet u našoj Istarskoj županiji i produžavanjem turističke sezone, sigurno te ceste su i danas već toliko opterećene da je potrebna izgradnja tog drugog tunela. Još vas moram pitati, vratite sekundu na HDZ. Rekao je kolega to u prilogu, kolika je šansa za HDZ-a, rekli ste da nemaju oni nekako veliko biračko tijelo ni u Istri, ni u Primorsko-goranskoj županiji, ali činjenica je da predsjednica Republike Hrvatske dolazi ne iz 8., to je 7. izborna jedinica, također zaslugom HDZ-a, Grobnik ne spada pod 8. nego pod 7., ali tu, domaća žena iz našega kraja. Koliko HDZ još uvijek može jahati na tom nekakvom valu pobjede na predsjedničkim izborima, a ne zaboravimo, HDZ u ovim krajevima na nizu posljednjih izbora nije baš podbacio. Ma koliko to SDP možda želi drugčije prikazati. Možda to u dijelu 7. izborne jedinice i na vašem Komadiću dijelu. 8. Komadiću 8. Ali sigurno ne mijenja se tek tako ideologija i ono čemu je težilo ovaj narod, posebno ovoga kraja. Dakle, ne mogu se previše na Kolindu osloniti. Imamo 2 telefonska poziva. Lijep vam pozdrav i dobra večer. I stišajte televizor. Čujemo se. Dobro večer. Dobro večer, čujemo se, izvolite. Dobro večer. Probajte stišati televizor, bit ćemo uspješniji. Momenat. Požurite, da ne gubimo dragocjeno vrijeme. Već... Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Halo. Recite, slušamo vas. Ovaj čovjek ovdje što govori... Taj čovjek se zove Tulio Demetlika. Recite mu da ne upotrebljava izraz bio za vrijeme Jugoslavije. Bivša Jugoslavija je bila, a neka on meni kaže di je današnja. Znači Jugoslavije više nema. Ne postoji, ima bivša, a kad neka on meni reče di je sadašnja. Gospodine, mogu ja vas nešto... Gospodine, malo stišajte... izraz za vrijeme Jugoslavije. Gospodine, stišajte strasti. Stišajte strasti. Dobro, završavamo. A recite mi, molim vas, tko je spomenuo sadašnju Jugoslaviju? Tko je spomenuo termin? Tko je rekao sadašnja Jugoslavija? Bivša. On je rekao bivša Jugoslavija. Ako bivša, imamo 3 vremena u hrvatskom jeziku, molim vas lijepo. A, vi ste jezikoslovac. Ako on upotrebljava izraz bivši predsjednik Josipović. Bivša Jugoslavija. Dobro. To znači da postoji današnja. Dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Probat ćemo se držati teme emisije, jer mislim da vam je bespredmetno odgovarati na ovakva pitanja. Ali mislim da nismo ni spomenuli Jugoslaviju. Ne vidim ništa sporno da se kaže bivša Jugoslavija. Ali nismo ni spomenuli mi Jugoslaviju. Da, u stvari još nisam čuo za termin Jugoslavija danas u emisiji, uopće. Ne, mi smo rekli bivši predsjednik Josipović. Da, ne znam. Imamo li još drugi telefonski poziv? Imali smo 2. Pao je. Dobro, pričekat ćemo, trajemo još kratko, pa ako imate volje, postavite nam pitanje, ali dajte, molim vas, držite se teme da ne pričamo o bivšoj Jugoslaviji. Mogu komentirati onu vašu, da mi ipak volimo da nam dolazite u Istru. Aha, dobro, to je bila moja sitna provokacija, ali recite. Volite vi naravno i od nas ovdje uzimati novce, Bože. Apsolutno, svako nam je dobro došao i upravo Istra, danas kad mi putujemo, jer imamo kao evo i gradonačelnik, puno kontakata s ostalim načelnicima, gradonačelnicima, županima diljem Hrvatske i bez obzira čak na različite stranke tište nas isti problemi. Ali onda nam kažu, a lako za vas u Istri. I onda upravo lako je nama u Istri, ja ću reći iz jednostavnog razloga što postoji taj kontinuitet i jedno zajedništvo i sloga i snaga koja je dokazala kroz rad ne samo onih koji su upravljani, nego upravo i naših ljudi koji su prihvatili u proteklom vremenu određene pravce razvoja. Imamo telefon. Dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas, izvolite. Evo,
ja slušam ovu emisiju i čudim se ovim primitivcima nepismenima koji se javljaju na telefon. Nemojte tako, gospođo. Halo? Slušamo vas, slušamo. Neki pojedini ljudi, ovi nepismeni, primitivni, žele ocrniti SDP. A pitam se šta je HDZ napravio? I mi imamo sve mlade sposobne ministre u odnosu na one bivše stare koji su se opet počeli javljati. Znači ako oni pobjede mi ćemo s njima opet nazadovati. To je konzervativna stranka koja je upropastila Hrvatsku. Ja se ispričavam, moram vas pitati. Nekako mi mirišete na članicu SDP-a. Ne. A niste? Ali mi smo tu svi pravi Riječani i mislim, napredniji smo, imamo naprednije ideje u odnosu na konzervativnu HDZ-ovsku stranku. I sad vidim na televiziji počeli se javiti oni ministri stari od prije koji su upropastili Hrvatsku. Treba njima malo reviziju napraviti. Dobro, hvala vam lijepo. Ovo nije bilo pitanje, ovo je bila konstatacija i obrana SDP-a. Legitimno. Postavit ću vam možda i zadnje pitanje večeras. Kako je IDS prošao, ajmo to tako reći, jednu fazu pomlađivanja stranke? Naime, Nino Jakovčić je otišao u Brisel, naravno da on uvijek tu negdje vaš dobri duh, ali operativno on sad više u Briselu. Došao je novi mlađi župan svojevremeno, novi mladi gradonačelnik Pule koji je postao u međuvremenu i novi mladi predsjednik IDS-a. Nekakva smjena generacija, možda ne u potpunosti, ali dijelom je u IDS-u obavljena. Otišao je Damir Kajin. Kako ste vi to prebrodili? Samo mogu reći da sam ja tu skoro najstariji. Vi ste tu sad ono jezgro IDS-a, još ono staro jezgro IDS-a. Staro jezgro IDS-a. Tu smo pokazali isto tako da upravo taj dugogodišnji rad u pripremi kadrova za preuzimanje određenih funkcija sa punom odgovornošću. Znači i mladi župan je odradio 3 mandata kao gradonačelnik. Gradonačelnik Pule, sadašnji predsjednik IDS-a, to mu je 3. mandat. Gradonačelnici koji su, evo, osim Umaga, svi iz redova IDS-a su 3., 4. mandat, osim normalno Siniše koji je sad evo 1. mandat u Buzetu. To pokazuje da je stranka vodila jednu politiku osposobljavanja kadrova za preuzimanje funkcija sa punom odgovornošću prema građanima u izvršavanju svojih jednostavno obaveza. Rijetke su stranke koje su doživjele jednu ovakvu promjenu. To je ta zrelost koja se pokazala kod nas. I prije svega tu su zasluge od Ivana Jakovčića koji je znao u određenom trenutku procijeniti kada je moguće prepustiti vođenje stranke nekoj drugoj osobi. Nije bilo nekih velikih turbulencija. Obično je promjene na čelu stranke, pogotovo na predsjedničkoj funkciji, najčešće podrazumijevaju prilične obrate, turbulencije, svađe, nekakve razdore. U IDS-u čini mi se to elegantno izvedeno. Jedina turbulencija je bio Damir Kajin. Dobro, Ivan Jakovčić se smirio, on otišao u onaj briselski glib, tamo se snalazi. To je nama produžena ruka. Mislim da imati europskog parlamentarca i da je to osoba sigurno koja i danas vidimo da njegov rad u Europskom parlamentu je značajan, da se o Istri ne samo čuje, nego i projekte koje je kao europski parlamentarac potiče i gura upravo ne samo zbog Istre, nego zbog čitave Hrvatske, pokazala je opravdanost njegovog mjesta i izbora u Europarlamentu. Gospodine Demetlika, hvala vam lijepa što ste našli vremena. Znam da je danas gust raspored bio. Doći ovdje kod nas na kanal Riva emisiju Presjek. Puno uspjeha u životu i u radu, a bit će prilike da se još sretemo. Hvala vama. Poštovano gledateljstvo, hvala i vama što ste bili u prvom presjeku ove sezone. Nadamo se da ćemo se družiti čitavu sezonu, a do sljedećeg četvrtka doviđenja.